Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silien sang puya. Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglenan voin khan damdoe in chiu thin te zinga hepatitis C din munriat na le aveit en konatur project a hong. Sarkar lai pu Education Minister Dharmendra Pradhan chuan IGNU Regional Center Selesiami chu state danga Regional Center dangterolin voin khan a hong. President Rapodi Murmui chuan rolban hote tana nun thazok pek chu mitin mo phun ani ati. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan G20 India President ani chunga sarkar thil tumber chu India tana khovel buat sele khovel tana India buat seni ati. Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglenan voin khan damdoi in chiu thinte zinga hepatitis C HCV din mun hriat na le aveit en konatur project a hong. Voina Health Minister hon hi Mizoram District pani HCV mu chuatamna Aizawl champhaya trantur project Uniting for Hepatitis C Free Mizoram ani a Dr. Alal Thanglena chuan hepatitis chi hrang zinga hepatitis C chu Mizorama mu chuatam bik ani thu soin hepatitis C chu ashidan na vaccine omlova ma se ain en kolamana sang thungati a nana hri mu chualama thok tu polian tak fine le khovel huwa puadam doi company liam Mizoram District pani tan hetiang project ruam man amni ani chu lomamati thu soin M6 le NH-M10 thokdunin hepatitis bonan ruam man na an siam mangin theito pan chua don ti asoi he project nuai hen Aizawl champha district in chiu thin PWIDS te chu an HCV din hun test sakvek ani dona test positive te tan anem ngena test confirmatory test anti sakle anga chumi atanga HCV ve mu chu te chu en kolna pek ani don ani he project buldum tu hi khovel huwa pa nanna hri mu chuana diagnostic lama thoktupol fine damdoi company roshi te ani a ani hian M6 le NHM noya National Viral Hepatitis Control Program te an tho pui dona he project hinakum August thlathinga kalpui tur ani. Agriculture Minister Pusil Rinsangan Voin Khan Agriculture Department boss Mega Oil Palm Plantation Drive sangni somni pathum Aizawl klapane chu man pui he huna hen oil palm ching tu hlotling khan chuate hena Best Farmers Award sangni somni pathum district na dong tu te hena semani a minister chuan sarkar lai puin an roman angai Mega Oil Palm Plantation Drive Mizoram district dina karma salama tanga man tranani thu soya oil palm ching tu ten hlotlin na an mu chho zel chu lom amati thu soin base na sang tak ane tirani ati a sarkar lai puila state sarkar in oil plantation angai poimo thule state mulang na sang te ta langin a hlotlin chu taimak na thui tak ain ngatani ati Mizoram hian oil palm chin le song bolani theinan December ni sangni pali kham the Mizoram Oil Palm Regulation and Processing Act chu pomaloni to a he dan mang hian kumtuna tlangram lo ne ti tlem le hriak manga in to delani theinan malak chhoni ta a lo nei tu tele oil palm atana tho pui partners company Godres Agrovet Private Limited le Ruchi Soya Industries Limited Patanjali Foods Limited ti thak tenen thohuna thatak kalpuin hlotlina mu chho mek ani. Sarkar lai puya Education Minister Dharmendra Pradhan chuan IGNU Regional Center Selesiami chu state danga Regional Center dangterolin voin khan hong Mizoram IGNU Regional Center hon rol hian Jodhpur Raskot le Thiruvananthapuram mi po hong tela hengte hi video conferencing kaltheng na hongani Aizawl Regional Center building thar hon tura hiam IGNU headquarters lamatangin Pro Vice Chancellor Professor Uma Kanzlal Pro Vice Chancellor Professor Kiran Hazarika Regional Services Director Dr. Umesh Chandra Pandey le Construction and Maintenance Division Assistant Engineer Rajan Sharma ten an man puyani IGNU Regional Center Aizawl hi kumsang nia hontran ni in tundin na chon district zongzonga Learner Support Center hon vekani a kumsang somni pani academic session azirlai sang serija samko panga omin kumkhata January session ne July session hon thin ani. Mizo July Pol MZP le Mizoram Sport and Youth Services Department Trangkopin and both side Y20 meet on patriotism, nationalism and development of Voin Khan government site college auditorium man ani voina hun man hileng teng bill to MLA le Human Resource Development Vice Chairman ni bok Dr. El Thangmoi chona man puya thu soin zon ha thak sang te harsana to chu Mizo te ashoi khom thina ti a tuna zon ha thak hun sang harsana tok mek te chuan Mizo nam in pum khatna asiam jok donani ati he huna hian government site college zirlai le zirti tu tan tela Zorun Cultural Club Government Site College 10 namla moi takan entira
Y20 Meet on Patriotism, Nationalism and Development hi Y20 Secretariat, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India noya buat sai ani. Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pulrin Oman Vain Khan a Department and Call Old Age Home Aizawl Ainon Vengami le Protective Home Hunthar Vengami te sitlo in thoktu tenen anin kom. He hunain Pulrin Omachuan kumupa te hlutna chang hriat angai ti soin chan sang sang awanga upazok te enkol ngaya anom chu poyati thu soin thoktu te poin rongbol na angai thanem ngai taka enkol turina cha Old Age Home hi Mizoram Sarkar Social Welfare Department noya kumsang as ko somret pako mar singat khan hontrana ni kum samruk chung lam Mizoram khole tui diktak chung te enkol tu neilo te omna ni in tu na hen mi som enkol mek ni in thoktu paret anom mek ani voin ve khan Minister Social Welfare and Rehabilitation Center Hunthar Vengami chu atlo boka mechia harsana tok domkan ngai te kai shuna le an ezuna tur thiam thil zirtina hun buat se ani chu thilom om tak ani ati thoktu te chu ani pek na lom thur silin tranpui ngai te pui tu le tom hom tu ani ashia tranezel turin acha ani State Social Welfare and Rehabilitation Center hikum sang kan gosam kuwa din ni in mi somnga om theina ni he huna hian puanta puan thui beauty culture le computer te zirtir thin ni in anom hun sung hi thasari ni tuna hian meichia somli pathum la no pangpanga ommek in thok tu somni pani anom mek bok ani BJP President Puvanal Moka chuan Mizoram le namin nasataka ma ason theina tura na thok thei tur BJP sarkar chu en chin ngam tur le Congress le MNF party te chu nol turin Mizoram me puite asom voina BJP office tu thar thedar tu te kom na he thui sen Puvanal Moka chuan Mizoram chu Indiaram State de Union Territory zinga leibani tamber ani namo phurtu chu state sarkar lo enkol tu tele enkol mek tu te ani ti soin Mizoram me puite chu uluk taka ngai to na manga ramle namin ma son theina tura BJP sarkar siam turin angen ti asoi BJP President John Ramin tun huna amomo chu sum thok chuak thei sarkar asum tho chu sa ramle nam hason atana mangam le sumle pai man na konga langkang sarkar ani ti hetiang te thei chu BJP chi anom ti soin mi puiten mason na om thena tur BJP thlang nge se adu ti asoi bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani President Dopari Murmui chuan rolban no te tana nun thazok pek chu mitin mo phurna ani ati voina National Federation of the Blind 10 New Delhi Golden Jubilee anlomna hethui soin pi Murmui chuan middle te chuan mi khongai ronga tan mo lova midang tenen zirna le ezon rem chana inang an nei chu apoi mo berati President John Rolban no te din hun choi kana turin kong sang sangin sarkarin ma ala ti zirna tha na tho na tur le nun him le thazok pek an ngai ti National Federation of the Blind te chuan middle te tan kum somnga rongbol na ro pui tak anu kal pui to chu fakomati thu soya an polin mi pui mi mir ten hena middle ten harsana an to thin chungchang zirtina te thatakin an pe hunokal zel tura po middle te tan rongbol thatak an nei zela be se ti bok thei huna hian Union Minister of Social Justice and Empowerment Virendra Kumar Point was soi ani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan G20 President Indian atel chungin sarkar thil tumber chu India tana khovel bot sare khovel tana India bot saini ati voina Think 20 Summit mai suruan ya video call tanga het hui soin kumsani somni pathuma India le kumsang ni sompale India chu ain thlau to hle ti External Affairs Minister chuan Indian President ani na mangin ti dan thung danglam tak mangin mi puitenen inzomna thuk jok asiamati UN Security Council in thenna awma wangin tun ma G20 chu poimo tak ani chho to ti G20 hen harsna sang sang tokin chimle maram in thenate khochak le khothlang inzomna chatmek te COVID rileng awang te Ukraine boina te leiba wang harsna te sumdon na lama boina awang ten harsna atok mekani ti bok Dr. Jaishankar chuan Sustainable Development Goals ti hloting turin thei top an suati soin siglesa sim thuturin ma nasatakin an la ani atibok Chanchinthar serti topna na tlang pui Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglenan voin khan damdoi in chiu thin ter zinga hepatitis C din hun share na le aveit and konatur project a hong sarkar lai puya Education Minister Dharmendra Pradhan chuan IGNU Regional Center Selesemi chu state danga Regional Center dangterwarin voin khan a hong President Dopari Murmui chuan rolban no te tana nun thazok pek chu mitin mo phun ani ati External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan G20 President ani chunga India sarkar thil tumber chu India tana khovel bot saile khovel tana India bot saini ati
chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani